Naimbang oras tayo papagayam. Ag-dramatize tayo may papaniti. Knockdown. Okay, dahil papagayam. Kat jay. Drama tayo nga unay daytan kaka. Nga ti subtitle na kat knockdown aya. Okay. Dati misunderstanding da niya pagayam. Kaya't dito yung mother amasolve. Tikas dito kat ni Rosie, kan ni Ruel. Kaya't ni mother nga ag kinawatan da dito yung agasawa. Babaan kin ni uncle. So, dati mo't uncle, ka-vibes unay ni Roel. So, painuman na, pagpulutanan na, pagsalasalaan na, pagragragsakan na, riga-rigalwan na. Tata, syempre, naging unfair na itong uncle. Ngam ni-dramatize ko papagayam taon, ti kadwa nga lalaki tata, aramidot nga kwa, antila ngan, di uncle. Door opens, kuna na nga. Okay, so Rosie kan uncle or auntie, i-dramatize tayo niya papagayam. Okay? Door opens. Ada kayo matgayam, Uncle Cardo. Ay, Auntie Carda na lang. Awang gayam ti Cardo nga lalaki niya. Ada kayo matgayam, Auntie Carda. Dumanon kayo. Agyaman ak, Rosie. Agtugaw kayo, Auntie. Agyaman ak. Anya ka dito may paay ko kada kayo? Imbayak, tapno maurnos ti amin ni tinagbautan nyo kini Ruel. Kayat mo ka di. Uwan auntie. Tarigagayak ti kapyakan ornos. Nasayat no kasta. Ala, sanyo na padakkelan ti parikot yu adwa kini Ruel. Uncle, saan asyak ti parikot? Taawan. Diya ti mako nangakat. Taawan ter ar-arap madilata. Uncle, saan asyak ti parikot? Taawan ter aramidak amadi. Aguray ka pa ya. Denggendak pa pasapuloy nga da napakumbaba kada kayo. No kinapakumbaba, auntie. Kanayo nakagpakpakumbaba. Ngam kanayo nakmet apaspasaktan. Sana dagiti napalabas ti bagbagam Rosie. Tapno mornos ti amin. Ibagbagak lang, auntie. Tapno amuyo mo ti aramidon kanyat ti asawa. Nga agkakasakit. Kinunakmet. Asa na tinapalabas tinakdakamatem. Maysa! Ha? Nasaysaya at nagkinawatan kayo. Tama di, ti mga apa iti asawa na. Siya, apaan na. Ibagak nagiti pagtengar aramidan na kanyak. Tapno diyo ko na, asyak ti mga paapakan ko na. Kinunakmat, asa na tinapalabas sinakdakamatab. Juwa! Lumlumdaangak launay. Tapulos agin akon inas asitgan, manipod pimanaw. Iso nga rod ngay mayak, tapnor no si kiamin, kundi ka mo't makauawat. Kaslasaan ka, a professional. Ha? Yalak nakmanit. Kat diyakat. Okay, papagayam, so ituloy tayo tanakat-tatay. Nabigla nagsardeng. So, dahito'y Uncle kan Rosie, kasi kung nag-itayo, nagbaling auntie, nambaylaw ang kulat tayo kabil ti Uncle. Okay? Ituloy tati saritaan. Ang mawansamat ti pagmamayan dati ang saritaan. Tanya orasan. Ang yamang ka. Tasyak ti imay mangurnos. Takayat ko salbaran ka. Iti na ito parikot. Ngam natangkan matulom. No sabali lang tumay. No sabali tumay mangurnos ka na kayo. Jaklamon. No sina ti bagsak na. Ha? But-but nga nakadi, auntie. Nagkunabot-but nga ka. Kunayo mat ngamin. Ano sabali lang ting may nangurnos, ti parikot mi. Kat sina ti bagsak na. Saan ka but-but nga? Ibagbagak laeng adi mo sayangan ti kanitok. Tay suwaron nga mayak. Tapno masalbar ka. Iti panangisina nila kay mukin ka. No day ta ibagbagayo, auntie, apa nagpakumbaba. Adun adaras. Asinaktan na kat nagpakpakumbaba aklata. Awan ti asawa makaramid, itar aramidik ante. Kinunakmat, asa na tinapalabas, tidakdakamatam talo. Apay nagtangkan mo ti ulong? Iabkas ko laang mat ante. Tapno maawatan nyo, no kasano kasakit, tinararamid ti asawa kanyak. Sana nagita nga ti bagbagam. O pat! Ay awan, natangkan ti ulong. Kaslasan ka professional. Sayang ti kanitok. Do sa bali lang timay nakisarita ken ka. Nalpaskan. Anya,
Unay daytan, auntie. Okay, so the next scene, papagayam. Nimot, mother, kun uncle. Ngam antila tadi tawan ti lalaki akadwa ng sakit pa'y karabukom. Kunak man no makatulong ka, amangurno si ti parikot dagiti dua ni mother di pagayam. Ayawan, narigat agasarsarita ni Rosie, di na mo tagpakumbaba. Denggendak man kasinsen. Ha, aja ti bagam. Ni Rosie kat nakakaase, lumlumda ang launay. Takasapulan na ti andingay ken nasayaat, apang magbaga, tapno sana makapanunot amang dangra ni ti bagina. Nadagdag sin ti barukong na, ngam adya ti inaramid mo. Anya a klase, ti panang bagbaga, ti inaramid mo. Ha? Adaya kasta, amapan mangandingay, wano mangbagbaga. Napangkamot ng insulto. Napnapan ka pa'y lang araw no agdardaras ka launay. Lumlumda ang tatao, but-but ngam, bilbilangam kit den. Knockdown aya, tapno bilangam. Ad-adan ama knock-out, ano kasta? Kasta aya, timapan magbagbaga. Ha, agong ungot kamutan kasinsin. Magidom-do baka mo ngamen. Apay, di mo maiturid abagbagaan jay maysa. Ta isumot at talaga tagbasbasol. Isaw ti pride launay. Isaw ti nang pasakit. Anya nga ti makalapod ken ka amang bagbaga kini Ruel. Gapu ka day. Ta papainuman na ka, pagpulpulutanan na ka, pagsalasalain na ka, ragragsagan na ka. Kajemut may sa kakaasilat tanpiman, alumlum daang, awan may bagbagana, awan may rigrigalo na keng ka. Oh, di ka makatagarian niya. Kasano ang makatagariak kat imbang kamutan kasinsin, unay daytan kaka. Bilbilagam ki Jane, akas lanak down. Insultumpay, taibagam akaslasaan a professional, kas kadabot-bot ngam. Oh, nagawan mo tabain mo. Day tabagim at ibagbagaam, kan bastusan, saan na di tao lumlumdaan. Day tangin pakitam, jak kayatan, ang makibiyang kapay iti parikot na giti asawa. Kanisagdeng mo, tagpaspasa nga ilay, kanagpalpalibre ka na kaw, nalawag. Okay, pagayam, so nakita yu diya yan. Nakita yu, i-comment yu dita, baba, nanyati, makunayo iti dayta. Jay mapan mang bagbaga. No, okay ba? Jay naramid ni uncle or auntie, anapan mang bagbaga, iti tao nga marumrumok tiri nana lumlumdaang. Tapos ingkas jay napay. Kunana jay 1 Thessalonica 5:14. Liw-liwain nyo dagiti malmalday. Malmalday ni Rosie. Rosie ba diyan? Nagan na. So, malmalday ni Rosie. Patibkeren dagiti nakapoy. Danda ni agkapoy yung DJ ta. Siyempre namin anon nga napaspasakitan. Agpakpakumbaba. Siguro damot ti kakastoy nga instances niya. Halang agasawa, mabaling agkabagyan, agkasinsin, aggayon. Nga jemaysa kakaasing agpakpakumbaba, jemaysa kasjay. Oh, hamupulos nga agbalin kayo naanos iti amin a tao kunana halang nga di mangiliblibri kada kayo mangpakpakan mangpapainom mangparparagsak di ba? So daytoy nangyari ni Rosie papagayam makita tayo mo niya. So da kayon timang judge DJ uncle or auntie napan na andi ngayon anya ti style na apurado, kita na jerilo. Kung saan ti mangyari di, no andi nga yung tao, ikam ti chance na nga, ibaga na amin, jeri na. And then, inutumot nga, bagbagaan, alawin, sige nga rod, masapul ang, at kinaawatan kayo, tatulungan kayo. Kas jay, han nga bilbilangam, hangamin na kita ti bagbagama, may isa. Kung kunam, bilbilangam ki din nga kasla knockdown, talaga man knock-out, ano kas jay? Iso nga kita antay niya, papagayam. Ag-comment kayo, papagayam, no? Anya ti, makunayo ti dayta. Okay, thanks you so much. And, bye-bye. Mwah.